Bok s nama je naš Kristijan Dujegačina, po novom i prvak Hrvatske do 22 godine u kategoriji do 92 kile. Kako se osjećaš? Evo, umorno, ali istovremeno jako sretno i zadovoljno. I tako, htio bih zahvaliti Bokškom klubu Gladiator i Hrvatskom bokškom savezu na organizaciji turnira. I eto ga, dobili smo prvenstvo. Koliko ti je bilo teško boriti se? Bio je neki jak protivnik? Protivnik jako dobar, protivnik jako kvalitetan, svaka čast dečku, dobio sam podijeljenom ulogom suvaca 3-2, što znači da meč nije bilo nimalo lagan i eto, na koncu svega bijedio sam i to je najbitnije. Šta misliš zašto je na kraju presudila pobjeda u tvoju korist? Prva runda, brojanje koje je bilo u prvoj rundi, koliko sam čuo, su suci poništili jer nisam bio ni malo uzdrman i mislim da je presudila moja srčanost i moja sprema, moja volja za pobjedom, ali također ni dečko nije bio manje, ni dečko nije da nije bio srčan, nego stvarno evo pokazalo se da se ipak za mrvicu bolje to ipak presudilo. Reci mi, kako su ti bila očekivanja s obzirom da je bio toliko jak protivnik? Znao si ko će ti biti protivnik i znao si s kim ćeš se boriti, jel da? Da. Kako su ti bila očekivanja? Uvijek očekujem pobjedu jer na posljedku da ne očekujem pobjedu ne bi ni bavio ovo čime se bavim. I uvijek nastavim pobijediti mečeve, pobijediti turnire, osvojiti, ako izgubimo, opet kažem, tu se nešto nauči, ali uvijek je prioritet pobjeđivanje.
Hvala ti, čestitam ti i molim te nastavi tako. S nama je mama od našeg Kristijana Duegačine. Recite mi koliko vas je zapravo strah gledat vašeg sina dok se bori? Dobar dan. Pa hrabra sam jako gledat, moram priznat. Sama sam svakim mjesecima što više gledam, više sam hrabrija i snažnija. Isto kao što i moje dijete naravno hrabriji i snažniji jer lagano skuplja iskustvo u svojim nogama i rukama, jel? I evo, sama sebe iznenadim, istina je, da. Koliko ste ponosni na svog sina? Pa moram priznati jako sam sretna i zadovoljna. Čula sam da imate 3 sina. 3 sina i da je treći najmlađi daleko najluđi. Je, istina je, da. Duje ima 19, imamo Roka od 16 godina i Šimuna Petra, jednog malog benzinca od 12 godina, da. Želim vam svu sreću da budete ponosni na sve sinove jednako uvijek, šta vjerojatno i jeste, i na Roka, i na Duju, i na Šimuna. Hvala vam najljepša. S nama je jedan od trenutno najpopularnijih hrvatskih boksača, Petar Milas. Reci mi, molim te, o svom meču u Parizu protiv Joke, kako je to prošlo? Pozdrav svih gledateljima. Meć je tekao onako kako smo mislili da će teći, ali nismo bili spremni na to što se desilo. Pogodio me udarac koji nisam vidio i otišlo na njegovu stranu. Mislili smo zadnje 2-3 runde ispaliti sve što imamo, ali desilo se to što se desilo, nepredviđen udarac i prvi put sam se našao u takvoj situaciji i nisam se snašao i desilo se što se desilo. Jesi li možda gledao jučerašnji meč protiv Joshua i Usika? Jesam, surađivao sam s Usikom isto 2 puta, trebao sam ići u Joshuin kamp. Predviđao sam pobjedu Usika 12 rundi ili prekid Joshua, desilo se to, iako sam više predviđao pobjedu Usika. Obojica su iznimni sportski atlete i predstavnici sporta širom naše planete. Nadam se da će ovo Joshua biti ostočna dasa, da trenira još više i da će pokazati u drugom meču još više. A smiješ ovak javno reći za kog si možda navio? Pa smijem i za Usika. Znači ti si zadovoljan? Ha, jesam. Ma kako god bilo, nek bolji pogled, ja sam zadovoljan samo da sport pobjedi. Rekao si da si surađivao sa Usikom, na koji način ste surađivali i kakav je on ovak izvan ringa? Pa evo, 2 puta sam bio u njegovom sparing kampu, imamo dosta rundi zajedno, dosta smo delili ring. Privatno smo se družili ovako po dvorani na večerama, ali on je stvarno jedna otvorena osoba, puna humora, šali se i na svoj račun, samo eto, ja puno to ne bi razumio jer ne priča engleski, ljudi mi prevodili oko njega, ali sve u svemu čovjek je i pun humora i vedar i nasmijan i uvijek, tako da jako je gušt surađivati. Kakva ti je budućnost u surađivanju s njim? A evo, vidit ćemo. Nismo se sad čuli 2-3 mjeseca, ali vidit ćemo za sljedeću borbu kako stvari stoje, vjerovatno će imati rematch s Usikom, tako da vidit ćemo šta budućnost donosi. Kakvi su tvoji planovi za tvoju budućnost u boksu? Moja budućnost je još, mislim, nije neizvjesna, nismo pričali o daljnim mečevima i daljnjoj moje boksačkoj budućnosti, ali sigurno kroz tjedan, 2 dana ću znati sve di, šta, kako, koji borac, gdje će se meč održati. Tako imam još 2 meča pod organizacijom All Star Boxing, tako sve ćemo znati kroz mjesec dana. A želim ti svu sreću i hvala. Hvala i pozdrav gledateljima. Želim svima dobre borbe i da od grada Zagreba izađu s najboljim emocijama i dobrim rezultatima. S nama je gradski pročelnik za sport i mlade Milan Pavelić. Dobrodošli, dobar dan. Dobar dan i vama i vi dobrodošli na jedan ovako je dobar sportski događaj. Hvala vam što ste došli nama na natjecanje. Kako vam se do sad sviđa? Kako vam se sviđa naša organizacija Open Gladiator Gyma? Evo vama velike čestitke na entuzijazmu, ustrajnosti da napravite nešto fenomenalno upravo za ovaj najljepši sportsko-rekreacijski centar u gradu Zagrebu. Znači imamo jedan novi sadržaj, jedan novitet i evo kao što i vi imamo prilike vidjeti da je veliki broj građana, slučajnih prolaznika stao ovdje i priključio se ovome
dobrom sportskom eventu i ono što imamo prilike za vidjeti da kroz dnevne aktivnosti koje se upravo ovdje dešavaju, sve veći broj ljudi koji prakticira vježbanje na otvorenom ima priliku vidjeti borilačke sporte na otvorenom. To je jako pozitivno, velike čestitke na tome, grad Zagreb to podržavat će u budućnosti. I evo, ono što je šlag na tortu toga svega, da ste uspjeli upriličiti ovdje i prvenstvo Hrvatske, službeno prvenstvo Hrvatske, što evo i za mene pokazuje se kao pun pogodak i čestitam vam na tome i uživajte i radite dalje tako. Hvala vam. Biste li vi možda razmislili o treniranju nekom na otvorenom ovako uz dobru atmosferu? Pa ja sam dolazim iz borilačkog sporta i onda mi je lijepo vidjeti ovako velik broj ljudi, entuzijasta koji su skupili vani. Imao sam prilike trenirati vani, pogotovo u ovo doba pandemije kada smo bili prisiljeni sve svoje trenažne procese raditi što više na otvorenom. Zato kažem još jednom čestitke Boksačkom klubu Gladijatori i Hrvatskom i Zagrebačkom savezu koji su zajednički osigurali ove preduvjete i povukli veliki broj sportašica i sportaša, nebitno da li su iz boksa ili van boksa, da se rekreiraju i bave sportom ovdje na otvorenom. Hvala vam i hvala vam što ste došli. Evo, hvala vama. Nama je naša olimpijka Nikolina Čačić. Prvo čestitam ti na današnjoj pobjedi. Kako je tekla borba? Molim te, reci mi. Pa evo, pozdrav svima. Evo, danas sam odboksala finale, jučer sam boksala polufinale. Mislim, zadovoljna sam izvedbom, pošto tek sam sad ušla u ciklus priprema, imala sam dosta veliki odmor, tako da tek smo sad ušli u boks, ovo nam je bila prva stavka, uzet državno. I to je to, evo, stvarno, drago mi je da sam dobila još jedno zlato koje će visi na zidu i to je to. Jako mi je drago što si nam došla. Htjela bi te jako pitati kako ti je bilo na olimpijskim igrama u Tokiju. Pa predivno, stvarno. Što se tiče boksa i osjećaja nastupa, stvarno imam osjećaj da kad sam došla doma da sam, ne znam, ostarila za jedno 5 godina. Baš toka borba u glavi i sve sam si posložila. Tako da stvarno je lijepo doživljaj i osjećaj i zadovoljna sam izvedbama, tako da... Šta bi rekla, koja ti je najbitnija, najvažnija, najveća stvar koju si naučila ili dobila od tih olimpijskih igara? Pa nema odustajanja. Znači, ovo je tek početak nečeg jako lijepog i to je to, samo dalje rad i sve će doći na svoje mjesto. Nadam se, mislim, vidim da ne vidiš to kao gubitak. To je naravno jako veliki uspjeh koji si postigla već sa toliko malo godina. Koliko ti je bilo teško boriti se s toliko starijom protivnikinjom, s boksačicom starijom i izvrsnijom? Da, pa mogu reći da baš radi toga mislim da sam toliko sazrijela jer ušla sam u ring sa boksačicama koje su 12-13 godina starije, mogu reći da mi bude mama. Tako da shvatiš da ništa od toga nije bitno, nego je bitno s kakvom ti glavom uđeš u ring. Normalno ima tu malo i snaga, ali sve je na psihi, tako da to je to, samo dalje nastaviti trenirati, raditi i kažem sve će doći na svoje. Jako mi se sviđa što sport gledaš kao borbu protiv samoga sebe, a ne protiv drugog protivnika. Da, mislim meni je sport nešto najviše što mi se desilo u životu, stvarno. Tako da stvarno sam zahvalna sebi ko malom djetetu koje je ušlo u dvoranu jer da sada nisam ovdje gdje jesam ne bi imala takvu glavu, tako da evo stvarno. Hvala ti, samo tako nastavi, želim ti puno sreće. Hvala i tebi. Ja sam čula da ti ovdje radiš kao pogrebnik i u slučaju nokauta ti stupaš na snagu, ili? Tako, nakon meča dobite besplatan pogreb, tako da isplati se boksat sa mnom. Isplati se boksat jer nemate financiranje pogreba nakon. Dobro, reci mi kaj fakat to radiš, malo gledaš samo. Tu i tamo, boksam. Ovo je, ja više radi pogrebnika. Pusti boks. Pusti boks. S nama su trener i boksačica iz Boksačkog kluba Čakovec. Dobrodošli. Hvala vam što ste opet došli tu. Kako je tekao meč ovaj put? Hvala i vama na pozivu. Evo, Roberti je to bio drugi meč, to je treći meč u životu, pošto trenira svega nekoliko mjeseci. Evo, državna viceprvakinja, izgubila je u finalu. Dala je sve od sebe, to je najbitnije, da je dala sve od sebe i odboksala kaj u ovom trenutku najviše može i najbolje može i ja sam pre zadovoljan.
Kako se osjećaš? Da li te više pobjeda ili gubitak? Šta te više gura dalje? Da motivira, da jače treniraš, da ideš dalje? Pa možda ipak gubitak, pošto sad sam vidjela da nije baš lako raditi sa nekim koji je malo viši od mene. Pa tako da mislim da ću nastojiti da vježbam otklone i te stvari kako bi se nekome ipak malo približila, pa na blizini. Pa je, moram znati da u biti nije ni boksala u svojoj kategoriji. Ne? Mi smo upotpunili kategoriju 60 kg, pošto nije bilo dovoljno cura. Ona je morala boksati kategoriju do 57, tako da nije ni u svojoj kategoriji. Tako da je ovo još jedan veliki plus za to, pošto je boksala ipak sa 5 kg težom od sebe, jer je na vaganju imala 54,5 kg. Tako da, super. Jel vi nakon svakog meča vidite njene greške i onda odmah čim se vratite u dvoranu počnete raditi na tim greškama? Naravno, postepeno rastemo iz dana u dan, svaki put nešto radimo kroz jedan dan, znači ne sada je napunim glavu ovo, nego idemo sistematski, idemo polako, korak po korak, ona je totalni početnik, još uvijek najbitnije da ima srce i da je to je najbitnije, ne? A jel mi možeš reći koja ti je razlika između treme i tog nekog straha prije prvog meča i recimo sad prije trećeg? Pa na početku, kad još nisam imala meč, bilo mi je... Nije znala kaj očekivati u biti. Da, to mi je bilo neko kao novo iskustvo u životu, a sad možda mi je bilo malo lakše, pošto ipak imala sam već 2 meča prije ovoga sad i nisam se toliko bojala, ali opet neka uzbuđenost postoji, ne? Recite mi kakva je po takvom nekom psihološkom aspektu, je li tremaš ili baš smirano? Ma nije, sad kad pričamo o tremi svi mi moramo imati, ja sam boksao 20 godina pa znam, bilo mi je trema do posljednjeg dana kad sam boksao. Trema uvijek postoji, ona pozitivna, ali za nju ne bih reći da je tremaš jer nekad ta tremica to je normalno, ali kad tam dođeš gore, kad gong zazvoni, početak borbe, sve to prestaje i onda idemo, nema ona treme, nema ona problema s tim. Zavidim te jer sam ja veliki tremaš i uvijek me to sprečava da maksimum postignem. Nadam se da ćeš ti postići svoj maksimum i sretno dalje. Hvala. Hvala vam. Danas pratite našeg Filipa Kolara u borbi danasa protiv Petra Cetinića gdje pobjeda odlučuje direktno na odlasku na svjetsko prvenstvo. Želim vam svu sreću. Hvala.
S nama je boksač Petar Cetinić iz boksačkog kluba Rijeka. Zanima me, misliš li da si zaista izgubio meč? Ne, osjećam se dobro, mislim da sam bio bolji. Kvalitetniji sam boksač i definitivno nema dileme. Na temelju čega misliš da si kvalitetni boksač? Na temelju povijesti cijele ili današnjeg ovog natjecanja? Današnje izvedbe, prvenstveno ne gleda se ko je šta bio prije i to, današnja izvedba. Šta misliš koji je uzrok tome da si izgubio? Ne znam, možda nisam dao dovoljno, možda trebao biti uvidljivi, ne znam. Ne zanima me, ja sam zadovoljan izvedbom i tako. Misliš li da si stvarno trebao ti odnijeti pobjedu? Da. Koji su ti planovi za dalje nakon ovog meča? Jesi još na Brijani ili šta planiraš? Idemo sad za tjedan dana na pripremu u Italiju i sparinge, to će biti izborni sparinzi i poslije svjetsko naravno. Hvala ti, želim ti svu sreću dalje. Doviđenja. S nama je boksač Filip Kolar iz boksačkog kluba Čakovec. Reci mi koliko si zadovoljan s obzirom da si u 2 tjedna pobjedio Petra Cetinića 2 puta. Pa evo, mogu vam reći da sam poprilično zadovoljan, trenirao sam jako puno, pripreme smo imali smo sparinge i evo i trud se na kraju isplatio. Što misliš, koji su ti zapravo planovi za dalje? Pa evo, sad je svjetsko prvenstvo, sad se nadamo ja i moj trener da ćemo to ići, da će nas izbornik hrvatske reprezentacije odabrati i idemo tu napraviti neke rezultate. Šta misliš ko ti je najveći konkurent da se kvalificiraš na svjetsko prvenstvo, odnosno da uđeš u Hrvatsku? Pa Petar Pavčić i Petar Cetinić, oni su mi 2 najteži ajmo reći, protivnici i kako bi to opisao, dobro, neću biti, manje, nije bitno. Šta vi mislite, koliko ste zadovoljni sa Kolarom ovo natjecanje? Zadovoljan sam, zadovoljan sam zato jer se vidi na njemu da raste totalno velikim koracima iz meča u meč. To su pomaci svemirski, ja to volim reći i stvarno dao je sve od sebe. Radili smo puno smo radili, stvarno smo puno radili, 2 puta na dan treniramo svaki dan. Nedjelja jedno odmor i ovo je totalno zasluženo, njegovo srce, volja za boksom i naravno, mislim, pitali ste ovo ko su najveći konkurenti za svjetsko prvenstvo. Ok, on se kvalificira sa ovom borbom i sve drugo, ako tu nešto bude sad lijevo desno, su gluposti, Filip Kolar ide na svjetsko prvenstvo. Znači vi ste 100% sigurni da Filip Kolar ide na svjetsko prvenstvo? Da. Hvala vam, čestitam sretno dalje i... Hvala. Dragi gledatelji, ovo je bilo prvenstvo Hrvatske za seniore U22 i žene i želim da zapamtite sportska borba protiv samoga sebe, a ne protiv protivnika.